ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, si Kama Mare, anya nga iti trabahom ita. Ay nawaw, anya pa ngay mare, yaya ati bukod ko nga anak. Si Kama Mare, kasano ayaya ako nam, kat si Kama tibos tabukod mo mat nga anak. Si ka ngay mare, anya ngay matitrabahom. Haglakla ko ak dito'y tsindaan. Umay ka, ta gumatang ka iti lakok, ijay man ti ayan ti pwesto ti amok. Nagdudumaan at nateng ti lako may. Imbagpay kan ka tada trabahom. Siyak ngay, awan. Ngam naragragsak ti biyag mo, tada pamilyam, ken ada anak mo. Siyak ngay, awan pay. Manuatawan min nga agdenden na iti asawak, ngam awan pay anak me aging gaita. Awan ka di pay? Da kami upatan ti anak mi. Singin nga min dyan may katlo asikog ko, isong upat adagos. Imbag pay si kaa, tadan anak mo. Ni apayon lakay. Nasa papay lang nga madakan dito'y balay. Saan ka kadi pa nagtrabaho? Ay, napanak. Nagbawas da iti trabahador iti construction. Apay si kapay tinaikat da iti trabaho. Anya tambok ngay. Inkadamagan iti porman anang ikat kanya ka. Ay nawaw. Amangan matno sadot ka, iso nga inikat da ka. Pag kunambot sa dutak. Saan kit din nga dasad sadot mo? Sa balila ti paggagatamat. Tanya ko matipaggagatak. Timang butingting adi ta cellphone mo. Inton kwan agsasao ka amang sangsango di ta cellphone mo. Kasla da kurkurang mo. Nagtal na ka man. Napanugak. Anya ngay kumati nakabanugam. Di ka mat nagtrabaho ta kunam nga inikat da ka. Atang, abisinak. Ikandak man itigatang ko iti tinapay. Ay nawaw. Numabisin ka. Inka kitain o dakilaban tayo suti ka na. Awan ti kwarta. Apay ngay ngawan. Kasta ka diti sadot. Awan makukwarta na. Ay. Buyet. Nangibaga sa dutak. Kung nangamin ni Miss Trame ati kano sadot. Awan kwarta na. Sa anak asadot. Agam na ikatak iti trabaho. Kung ni Miss Trame ati kano tawa sadot. Sana makapagbayag iti trabaho. Tanalabit nga ikatantibos na. Nagado sa umon, buyet. Panawan nak dito, itadaramid. Agaramid kayo ka diti kwarta tatang. Maaramid ko ayam ti kwarta. Sige, inkakagayaan mo ni Jerwar. Di nak disturboin. Anya ngay ti aramidam si ka Ben. Apay adi ka mapanagbirok iti trabahom. Kasano no maibos di nagbasit abagas. Ay nawaw. Inakto Nagrigat ti agbirok iti trabaho. Kasano nga ro dita no saan ka nga agbirok. Anya ngay ti pangbiag ta iti upat aputot mo. Ay na, inakto ka day. Danag mo na ya. Awiram nga ro dagita singin. Tay nakmangkita no damayat nga agpalaba. Tay supay ti tangdan ko. Ay, kasano nga, no makadididi da. Awan mo ti didek. Aggunay ka nga rudan dita Kaslawan pa'y dadanagam mat. Agtapos tumanan ti bulan. Umaydan tumanan agsingir ti abang dito'y abangan tayo. Inakman langay. Makaring-ring kamay. Mabisinak nanang. Saan tayo kadipay amangan?
Sige, ikan ka iti lugaw. Inlugaw ko dya basit abagas tapno makaanay akanan tayo kadagiti addem. Di ka mangan nanang. Ay, mangan kayo latan anak ko. Urayak ni tatang mo, barang adamay remedyo na. Nungay awan. Anya nga iti ka ninyo. Amangan kakit din anak. Bayan na kadilaang, di nakpakadanagan. Ay, nagkrigat kit din ti adda iti syudad nga wan trabaho na. Ay, kasano kami laangan. Nay, si kamot mare, ada kadigatangam. Ay, nawaw, mare. Inturturad ko timay dito, ita si kalang tinapanunot ko pagpatulungan. Anya ka diti may tulong ko mare. Ay nawaw. Awan ti iso amin ni Jabalay. Masyanak kadagiti anak ko tay bagada ang mabisinda. Numabalin ko ma. Pautangan nak man iti paggatang ko iti bagas. Ay kat kaasimot dagiti anak mo ano kasta. Sige, tadamot na ira na kwartak dito eh. Alaam to'y nabatbati a swildok. Ay nawaw, mare. Agyaman ak launay kan ka ah. Barang no makabayad ak adagos kan ka. Ay, kababain ko ma. Gapulaan ka dagiti anak ko. Inturturid kon. Ay unay kat ni Marin. Sige, ingkan. Tamang ano sapsapulan na kadagiti anak mo. Ay, agyaman ak, mare ah. Sige, inakon. Ay, bakit? Adamot imot mo abagas. Ah, No saan la aga po kadagiti ubing, jak na iturat tinapan imutang. ne. Asino mo day kaasi ang nagpautang? Apay akaasi ako nam. Una, tadi mo ba't amaw, no kaano ka makabayad? Awan mo trabaho? Ay nawaw, di nak ibabain. Ingka agbirok iti trabaho. Tano saan, siyak timapan agbirok iti pangisukatakken ka sa dot. Anya? Ay, maaramid mo day ta. Apay kit din na saan. Rigat matlaang ti mapaspasarak iti sidong mo. Kahit kasano da kita anak mo. Adda ay mayat amang taripato kadakwada. Bukod mo problema daytan. Adumot day tabagas ngayon sangpot mo nanang. Wan anak, inutang ko ti inggatang ko. Nagsingpot ti nagpautang kan ka. Ay, nungay maibos day ta nanang. Umutang kay manan. Ay saan at mabain akon. Ni tatang munton ti mangiremedyo iti amin. Ay, nagadua sa umon. Ingka kaagluton ta mabisina kaon. Ay nawaw. Siyak tinapan nagiremedyo. Inawit ko nga insangpet. Sa ita, baunan na kamapan agluto. Kat awan mat inobram. Sika mat ti agluton ah. Na. Nagdagsan ti bagas nga inawawit ko. Nabambanugak. Maibos man ng bagas ngam di ka pala nakabirok iti trabaho. Ingka manan umutang at bayadan to. Anya? Mabainak! Diyak pa'y nabayadan ti mo na nga inutang ta. Ingka kidain. Awan ti bain-bain, no tiyan ti mabisin. No si ka nga awan bain na mabalen. Ngam no siyak, diyak may turad ti mapanmang nayon iti utang ko no diyak pa'y nakabayad. Ibagam, amamimpinsan to ti panagbayad ta. Adda adyak kayat ti agkari no awan mat ti amok nga ikarik. No malpas tayo amangan, ingka agbirok iti trabahom. Tano saan, siyak ti mapan agbirok iti ibagbagak. Uwinin, mapanak ton. Ay, nawawa. Nabambanog ako nga pag nangagbirberok iti bakan ti atrabaho. Ngamawan mo ti makita ka vacancy. Ni, ada makita ka kapilya nita.
Damag ko amayat ka no ti mapanagpatulong iti adda iti unag di ta kapilya. Ay, padasek man. Umunegak man. Padasek man tagkararag. Deta. Agparinto mga kitisango ti nakakross tagkidawak. Agkidamak tapno ipas na ko tagkararag. Apo, itala nga mapadasak tagkidaw ka. Agpakpakasyak, asapay kumatay kan na kami iti taraon. Kaasi mo dagiti anak ko. Pangasiw ka di apaw, tapno di nak isukat ni bakit ka. Ha? Apay nga dadwaribo iti sangak. Adda nga talimabas iti nakakidemakit naregreg na. Kita man taglawlaw. No da tao. Awan mo't ti makita ka. Agyaman nak. Awan ti makitak atawa nakaregreg iti kwarta. Ay na. Agyaman nak. Agpay sugayam ti imbagada. Ama nangasi ka. Agyaman nak launay. Inak gumatangin iti kasapulan ti pamilya. Ay nawaw, adumat ti ginatang mo tatang. Ada ka di kwartayo. Nangalaan nyo. Inted ti manangasi Nagsayat day dya manangasay. Nang third, idi nagkidawak. Nasaya at gayam tagkid daw tatang. Una nak, basta na pudno ka nga gidaw, patgan na ka. Asino tinangaasikan ka, Aber? Saan mo ka di atinakaw, tinggatang mo ka dagita? Ni bakit mo? Pagtatakawon na mo tayo. Adda nga rod na nga asi kanyak, inted na ti pinaggatang ko. Inik ka nak ko mga rod atay nakbinayadan ti inutang ko ka ni Mari Dayan. Baybayan pa lang data. Inggatang ko nga rod ay. Madlaw ko kat di ka matan pa nagbirok iti trabahom. Kasanuno maibos man ang tika kay suna abagas. Danag mo na ya. Ada mga asi manan. Anya ti kayat mo asawen. Ay basta. Ada mga asi kanyak. Saan ka nga agdanag? Tanga tapagot utangan na. Kasanuno maurnungan iti utang. Kasano ang makabayad. Ala, di ta kayon tainak man ang dumawat iti kaasi ti manang nga asay. Tatang, mabalinti sumurot. Sana mabalin. Dito'y ka, tapno adda kadwa ni nanang mo. Ang mga no, panawan na tayo. Bantayam ni nanang mo. Apay abantaya kat dakkelan. Sana masapul nga awirin ti dakkel tatang. Ay na, agbati kan. Mapana kon iti ibagbagak. Ikatangan nak iti tinapay Wen, anak. Ala, tayo nak agpakaasi. Adak manan ditoy. Ay, umunegak, tayo nak manan agpakaasi iti sango ti nakakross. Antay ta. Agparinto mga tayo pas na kumanan ti dumawat iti kaasi na. Apay ngay. Awan mo ti makita ka kwarta iti sangok. Ulitak manan ti agpakaasi. Ang mga no nakurang ti panagpakaasi iso nga awampay. Ay, pangasim ka day. Tapat gamtikid daw ko. Ikan na kami kumamanan iti taraon ti pamilyak. Awan lat ti makitak iti sangaw. Kunak man no kunada man nangaasi ka. Apay nga awam ti kwarta makitak iti sangok. Hindi nakpay kasyan.
Ang mga no panawan na kon ti asawak. Agyaman ka, Ben. Agyaman na ka na. Awan pa'y mo inted na. Apay ko mga agyaman na ngay. Awan mo inted na. Agyaman ka. Tanakalan sa ti ima ken sa kaday ti sangom. Tanusaan, amangan no pinagagsiit na ka wenno kinugtaran na ka. Anya, pinagagsiit ka na. Anya daytoy. Parmatak nga tawon no. Inikan na ka itinabakid abagi ken salunat. Aramata magbirok iti trabaho. Saan ati dumawad dawat? Di ka di mabain. Lamu-lamu pa iti pagdawdawatam. Nasalunat ka mat. Apay ngayon ka dumawad dawat. Ingka agbirok iti trabaho. Anya nga taday tatimag. Awan mo ti makita ka tao. Parmatak nga ta. Rumwalak dito. Delikadaw. Dati makajak makita no asinaw. Parmatak nga ta tinang kuya unag ti kapilya. Awan mo tinakita ka tao. Anya dagiti makitak iti babati kalsada. Nadyak agkamalay. Lanlandok dagita na ibulan. Wen, asidig ti junk shop dito eh. Inak mangal iti sakaw. Ta ibunag ko dagita ta inak ilakaw. Medyo ado dagitoy. Maminanwak nga agsublay. Nabayag siguro na naibulang dagitoy. Ta medyo agkaruutan na. Imbag ta nakitak iti timman awak. Bunaga kon. Inak ilako iti jang shop. Anya kade dagita lakom. Landok sir. Nangina italandok. Iso nga kilutan tabayadak. No ada pa mapidot mo oleh plastik. Putih kan kalton. Kanaminan mabalin recycle. Yag mulang tagatangek ha? Sige sir. Tayo nakpay alahan dagiti nabati alandok. Tado pa ijay. Ando gayam dagiti mabalin ang mapidot nga ilakaw. Basta nagagat kang agpidot. Potno day ta. Iti damo karakpit pero dakmat basola. Aking kanang ipataktelak bukod ko jang shop. Olay basola ket kwaltamet. Basta dito iti umay mo pakilakwan mapidot mo. Ha? Ti ado pakapinutan plastik. Ket iti basolaan palke. Ado basola tattao. Anagawangan iti soft drinks. Kanda doma plastik. Sige nga rod sir. Agyaman na ka. Nawaw, anya dagita tatang. Umay kayo. Ada tinapay. Masida ken gatas yaw. Ada pa'y bagas. Nangalaam ka dagita. Kan apay nagruhit tabadom lakay. Antoy mati pagbayad mo iti utang mo bakit? Nangalaam iti kwarta. Kan tinggatang mo ka dagita. Bakit? Ada magayam kwarta iti basura. Nagpido tak iti lanlandok. Medyo ado tinakita ka landok. Nanginagayam ti scrap alandok bakit? Napan ko inla ko. Kat iso na gitoy. Inak to manan agpidot iti plastik ken bote. Isumat lagaya man narugrugit ka ita. Sige, mangirwarak iti bado kan tuwalyam tayong kaagdigos. Kalpasan na makantay to no makaluto ak. Apag guston to makainanakan. Ay nawaw, uray may sa tibin no kastoy. Ay nawaw! Adda agur uray at trabaho.
basta lakit di nagagat ti tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.